Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Yay! おめでとう、ダディ。イエーイ、セレナの手紙はもらったよ。あ、もらった？ハッピーバースデーダディ。マミのプレゼントはこれです。サプライズ。開けて、ダディ。わマミが秘密にね、用意してくれたんだよ。いらない時に。ー。本当にいらないもん。なんだこれ。Oh my god. しかもキッズやんか。開けてよ、ねなんやこれ。なんだろう。なんだろ開けて、それ。カルバンくらい、なんだ。何も入ってないよ。う。サプラあれなんやこれ。そう、車直してね。それ少ないけど。いやいや、マジでこう、いやいやいや。1、2、3、4、5。なんで6。なんで6もイ6枚六なるほど。 Sobrang lungkot niya kasi mga kainang nung naibangga niya yung sasakyan. Kaya gusto kong ipagawa niya yun para maging masaya na siya. Kaya binigyan ko siya ng pera ngayong birthday niya. Thank you. 車は乗るときにちょうだい。本当？はい。 Ikaw ni あげる。もうなんで私に渡したらもう多分財布の中なくなるよ。使えるけん。ね、使える。じゃあこれ入れてそこに置いとく。そして車を本当に直すときにそこからなくなる。はい。ありがとう。本当にこれもうでかすぎるだよ。 Yung kabay. 60歳やもんな。はいあ、そう。 Sabi ni Serena nung nilalagay ko yung pera dun sa box, ang gaan, baka sabihin ni Daddy, Mami, sabi niya. Pero sigurado matutuwa dito si Daddy, sabi niya. Tapos tumakbo si Serena, kinuha niya yung bago niyang medyas mga kainang. Tapos sabi niya, dito mo ilagay Mami para matawa si Daddy, sabi niya. Kasi pambata to, hindi pang teens or pang men's or pang malaking tao na. Yeah! Happy birthday, Daddy! O, Daddy ni Chu, anak ko. Now, それは私の財布入れたらやばい。ね、60さ、60ちょっと取って。財布に入れた方がいいよ。取らないで取っちゃうよ。 At natutuwa naman ako dahil sobrang tuwa niya mga kainang. Maraming salamat po. God bless you all.